Voilà, et assalamu alaikum wonɓe darde Jama TV, assalamu alaikum chers téléspectateurs wonɓe darde Jama TV, toujours andunoɓe kadi DJ Bella Diol yewde ka plateau mon ɗo tous les jeudis 22h 23h. Donc wara mi salmini jamma on fop mi yettergue kala mo ɗa hoorema en tout cas kadi darde no suivre Jama TV 24h sur 24h mo kala kadi ka woni ɗa toon mi yeehi mi hiwrike ma jungo ñaamo mi landike so tawi hiɗa e jam min miɗo e jam haɗa ko ɗo salminde Jama on fop e toroɗen Allah nangaɓe sokaɓe yo Allah yaltiɓe hoto jam moƴƴere kadi nawnuɓe waali kawritaɓe yo Allah dikkimɓe ɓe konno activité ji maɓɓe ɗi en général yo Allah lan ɗon waɗu jang e men jang e kisiye leydi Sénégal leydi Lagine e leydi Afrique kono noon hiɗa andi kama ko goɗɗo ka weelo kama ɓuranma hande koye guinéen ɓe toroɗen Allah yo Lagine moƴƴiren toroɗen Allah yo Sénégal moƴƴinen par ce que sakkeno ɗi plan A et B haɗa en salmini Jama o moƴƴa hanno en ala tarde moƴƴa par ce que hiɗon andi hiɗen mari groupe invité ɗiɗi donc premier ɓe naati ka plateau ɓe jooɗi gue non noyne monsieur Dramé e monsieur Aliou donc ɓe mari tournoi football molanaɗo bimbi julde ɗum ko tournoi bundes donc kamɓe ɓe yewta joni tigui tigui on ko on ɗon objectif tournoi bundes o ko hon ɗum woni tigui tigui on e ko hon sabu ɓe organisera ɗum ɗon par ce que nandi Jama TV c'est pour vous hatta noon compagnon ka numéro téléphone 78 116 82 38 compagnie numéro téléphone o so en feƴƴi ɗon hiɗon andi alliance de la sous-région no woodi programme ji kone wadde fewndo ɗon andi élément ɓe fop no yalti pour promotion andintengo Jama guinéen o ko honɗum ɓe andi kon ɗum woni ko ɓe andi par ce que ɗon andi bimbi julde donki haray ɗen crantiade de Dakar donc ko hombo woni arde haray ko mboma président mala o ko karamokoɓe yimoɓe ɓen woni mboma karama ko yimoɓe ɓen woni mboma e kadjatu leluma kanko noon wo ko memaɗa joni en arta e ɗum ɗon siɓe ɗo seeɗa par ce que sonnaɓe alliance de la sous-région ɓen no ko salde attente no habbi émission on dans 20 ou 30 minutes ara ɓe hewti kamɓe kadi ka plateau ɗo mais ɗo en ƴetti ɗum ɗon en ara ƴette monsieur Dramé par ce que law ko rap mi andinomo mi yirima noon joni ka jougol ballon walla ka organisation ballon mi anda joni qu'est ce qu'il y a hono waɗi assalamu aleykum Dramé. Waleykum salam DJ Bella aray mi hiwrike téléspectateur ɓe wonɓe Jama TV ɓen fo iwro monsieur le directeur on iwro tigui tigui on caméraman ɓe ɓen fo kañum kadi aray ɓe hiwra e wonɓe darde fen ɗo ɓen fo aja monsieur Dramé kon woni koyngal mo hande ka Jama TV ɗo hande koyngal amen ko nder Jama TV ɗo par ce que comme no wolirɗa noon komin andira ko côté ko musique hande noon min ardi e côté organisation go kañum kadi mo andanta hoorema ko association de Sare Panji on o hoɗum da men nde woni ko organise on tournoi bundes bimbi julde ko stade municipal de Ouakam ɗo woni wadde tournoi bundes on woni wadde bimbi julde tournoi bundes mo Sare Panji woni organise ude est-ce que Sare Panji meeɗi organisé cuba on tournoi bundes walla c'est la première fois en fait on andi ɓay haray minen ko wiyete konko natugol ko Sare ɗo no woni min wawata wiide Sare Panji meeɗa organise ude kono e fewndo amen on ɗo ko minen fuɗɗi organise ude nder ko min andi kon par ce que on tigui koko andi kon wawata wowlude ko anda kon ɗum ɗon aray no wirnanima d'accord ok merci beaucoup aray en arta e Aliou salmine Jama fof andinen ɓe vraiment fewndo Jama TV aduna la fondade woni Mbour Joal Thiès seeɗa yaaɗo e Tambacounda ko honɗum no waɗi ko duwaji ɗin jaabi par ce que ɗon andi tigui tigui on ko golle yoɓete aray salmini Jama fof en accali hay e goto aray monsieur Aliou en tant que Sare Panji ɗaway salmini ɗon taw Jamma o wadde nam DJ Bella ko adi kon taw men salmina on ono wonɓe takko amen ɗo ɓe min salmina DG on min salmina Jama on fof fewndo o sayi ɗo min landoɓe so tawi hiiɓe jaam Allah hara ɗum ɓayɗen andi sayi ka fewniɗen ɗo nini ko wigol meɗen lando so tawi hiɗen e jam kono hiɗen andi jawodu ɗon fewndo ɗo on bon ko jayette soɓɓe awa gasi haray tigui tigui on en salmini fof ko bisimilla fof kadi aca misaliw est ce que mi andi ko onon a Sare Panji association mo ngo woni organisé tournoi bundes est ce que ɗa wayla feesitande ko honno o tournoi bundes ko combien de équipe ko honɗum woni trophée tournoi on e ko honɗum immini tournoi on
Ok, DJ Bella, vraiment o weltanama mi arta e fii ko yowiti organisation on mi souligna ɗon poème mo Elage addi ɗo on tawde haray ko organisation ko inde association de Sare Pandio waɗa haray noon sinama association no organise haray yo ɗuuɗuɓe kadi andu ma yo jama on fof andu déjà wona fi jama jeeyaɓe e nder Sare Pandio ɓen tum woni ko jeeyi on tournoi haray tournoi on c'est juste pour tisser des relations entre les étrangers et les natifs haray yo jama on andu ɗum ɗon étranger no noddita e hoɗude nden kadi ka wonɗen ɗon ɓe fof hiɓe noddida haray ko teddungal ɓen jama on fof côté ji ɗin fof cela dit simi faami association Sare Pandio on wona fi association na fi Sare Pandio tum équipe uji ɗin waɗira c'est à dire on lance appel kala faala ɗo tawde ka tournoi bundes aɗa wawi adde équipe joni ko combien d' équipe so faala ɗon e nder tournoi ok merci beaucoup haray ɗon taw no holli association ɓa haray no inna ko affaire bundes woni ko organisa ko journée mondial kadi ensuite ko hikkiti ɗon haray organisation o no landi 24 équipe 24 équipe no landa e nder tournoi on dogowo e nder ñallal ngal inchallah haray ɗin 24 équipe ji ɗon min ɓuuri tañƴinade no gasa min inaali 100% heɓoto kono meɗen faalano ko ɓuri ɗum kono compte teni tam dogowo ɓay ko journée goto haray meɗen hatogini 24 équipe inchallah d'accord hiɗon hatodini 24 équipe donc bimbi julde inchallah stade municipal de Wakam acca Dramé on 24 équipe par exemple participation équipe ɓe ko jeelu e ko jeeloli coupon ok aray participation équipe kala no landa 20 000 francs e nder 24 équipe on voilà coupon kañum kadi no wiya ko 100 000 francs bon haray ko hikki ɗon deuxième on en fait mi tañƴini si ɓay aray mi jogaki ɗo dossier on aray monsieur Aliou no joguiɗa en fait ɓe wawa en expliquande ɗon carrément ko deuxième on ko jeelu woni ko woni toon deuxième on way inchallah comme no makirɗo noon monsieur Elage tournoi on ko wiya no landa 24 équipe bien sûr ensuite e nder ɗin ɗon prime de participation no wiya 20 000 coupe janon trophée janon ko 100 000 trophée hikkuɗo ɗon on deuxième place o yani on ɗon no landa on ɗon ko woni trophée makon ko 60 000 albi on comment dirais-je darten ɗo après no wiya ɗo haray meilleur buteur kadi no waɗa ɓe noon on noon kadi no waɗana 5 000 francs haray noon hino eɓɓore nden no fokkintinira noon si on permetti jonnen ɗo règle ji ɗin voilà haray no holli ɗo taw premier article premier on no holli haray tirage o soron ko watta ko le 27 juin à partir de 20 heures ɗum ko à la pharmacie de Wakam ɗum ka côté marché ɗo inchallah anduɓe ka atelier kañum ka place Elage haray ko ɗo woni ko ɗum ɗo watta ɗum ko le 27 juin à partir de 22 heures no holli article ɗimmon kadi no holli haray no landa arbitre goto ka nder terrain mais e nder ɗum ɗon haray goto newnanaka yo ñaawo toon si hina arbitre ɓe ɓen haray ko ɗum holli football on wona innugol ko jingugol non ko ɗum waɗi haray si goto naka hakkude o wonana hay e goto haray kanko ko woni ko juste comme ko innete kon arbitre haray ko c'est à dire no landa ɗon que le meilleur gagne haray ɗum ɗon no holli toɓɓere goo haray kadi noon e nder ɗum ɗon fof commission d' organisation o no sendita no waɗa pecce ɗum kadi en arta e mum joni inchallah haray no wi ɗo kadi équipe ji ɗin fof chaque équipe no landa 10 éléments c'est à dire 10 joueurs plus 2 encadreurs haray ko ɗum woni ko landa e nder équipe goto e nder ɗum ɗon équipe ɓe no doit ardude e maillot uniforme gasano woɓɓe landoto joni koninte maillot uniforme bon haray ko teni ko on tigui ɓonto ko naata haray équipe ɓe no doit ardude e complet mum teni on hara équipe on ko teni goto waɗi e nder ɗum ɗon so tawi woni équipe ji ɗiɗi ardi toon tawi teniji mabɓe ɗi no nandi haray eɓɓore no ƴetta haray équipe recevre ɗo on ɗon o change e maillot
fika zugol équipe receive ɗon on noon c'est à dire handicap on change mayo mum on pour que ɓe wawa fijude maçon haray ɗum kadi no ƴetta eɓɓore mum no ƴetta haray noon kadi jours on c'est à dire bimbi julde on lendemain de la fête haray fof no noddita 8h30 yo taw hara équipe ji ɗin ɗi wawi hewtude ɓa haray ko inna ko journée mondial e wonta ɗon ha bimbine ñande ko 8h30 woni ko fof convoca ɗon match ji ɗin démarray 9h0 premier match ji ɗin démarray 9h0 haray won teddugal jama fof ko pama ɗon est ce que 9h0 match ɗin ɗimarde 24 équipes nam est ce que on lannoye ɗum et à partir de par exemple 18 et 19 parce que marché demain terrain on à la lampe terrain on à la fouille mais est ce que premier match foot de 9h0 minutes est ce que on yalto yanno prix carton no faade ɗon ok DJ mais arta mon ko landal moƴƴal woni ko addu ɗon noon mais mi artude mo étape par étape no gasa on famora nder toon so tawi woni no wawa gasoyde ma so tawi woni wawata haray en hatti tun ka wiɗen ɗon haray ɗi démarray 9h0 e haray noon kadi no holli taw fokkitande nden e nder ɗin équipe ji si ɓe juude haray ko 20 minutes 10 minutes 10 minutes fois 2 c'est à dire 10 fois 2 ko 20 minutes première mi-temps 20 minutes 10 minutes pardon deuxième mi-temps 10 minutes est ce qu'on faltike ɗon haray match be ko ɗum woni ko dagata haray noon kadi hino ko no eɓɓira noon haray ka stade toon ɓay ko stade municipal de Wokam ɗo woni ko ɗum ɗon feƴƴata haray stade on no partage a 3 terrain no famiron d'accord haray no partage a 3 terrain ɓay ko bundes wona fijede on 3 terrain ɗum match ji tati c'est à dire juide no gasa mi ɓuure tañƴinade 24 équipe on so tawi woni occupama 3 terrain on min ɓuure tañƴinade mi yaltoyey ka lawɗi hara fof wawi juude mo be hetti ko hanani ɗum kon c'est comme faltike ok haray toujours e équipe ji ɗin meɗen holli saria on holli kadi wondema haray équipe kala yaaduɗo toon e pagay que ça soit ko joueur jo ma ko supporter jo on équipe ɗon haray ko éliminateɗo direct haray ɗum noon kadi meɗen ƴettoy kaydiji ɗin fof au niveau des autorités ɗum kadi haray mi yeehi ka mairie mi yeehi ka sous préfecture mi yeehi ka direction ka stade toon ɗum fof mi yeehi e mum meɗen jonna kaydiji mum fof validama kadi haray no sécurise kadi à 100% haray sécurité no woodi ewata mo wo ɗeñƴo yo yahu yaada e needi yaha holla welo mum ngon ɓaare ko bimbi julde wuwa bimbi julde pooɗa dogay toon ɓay menen si pooɗa dogata ah bon joni ɓeɗo ɓe arta e mum seeɗa inchallah e fii ka pooɗa ɗon haray so tawi woni toujours en yewtude fi affaire football on haray si tawi woni équipe ji ɗiɗi kadi ɗi ari e fottude point c'est à dire ko wawata ɓe sendidirde ɗon ko wawata ɓe sendidirde ɗon ko goal différence ma c'est à dire tiro bi si tawi woni ɗum ɗon fof no fota haray ko tiro bi woni yaade direct d'accord comme faltike haray si ɓe yeeyi tiro bi haray ko fokke goto gagne goɗɗo perda acca premier auditeur kalim nam ƴette mo assalamu aleykum allo allo d'accord ok aray ko noon woniri toujours comme no makirɗen noon no yewtirɗen noon kadi aray 8e article on 8e article on no holli haray compétition on wona innugol men hoccoto tum men yaaha fiiɓe meɗen ƴettoye kaydi ka autorité ji ɗin non mais meɗen holli autorité ji ɗin fof yoɓe wallu men min sécurise kadi e kañum stade on e haray ɗum noon kadi force de l'ordre meɗen ƴetti eɓɓore mum pour que yo waw sécurise de jama on e biyenji mum ɗin ɓa haray eɗen andi si innama 24 équipe koko jouata kadi bimbi ha kikiɗe eɗen andi ona si yarino eɓɓira noon haray na jama sama kala woni ko notto ɗon d'accord haray ɗum ɗum fof eɓɓoje mum no ƴetta haray noon kadi natugol ngol e no holla ko 500 francs woni ko natugol ngol d'accord voilà haray ko 500 francs ah oui acca ƴetten sare panje donc entrepreneur ani o allo on jarama no e jam yande ko mboɗa noddame hon to ɗayne honno kofi tourna o ko fi tourna o ko ɓuuna publicité ɗo quoi d'accord ko fi tournoi on haray ko teddugel ma ko bimbi julde watta stade municipal de Wakam nan joni
a jonna numéro ma walla ɓe jonna numéro maɓɓe on ko wonon participant joni minen mbaɗa miijugol quoi ko ɗum no joni addu numéro ma on ƴette numéro ma ko vous appelez ok joni on jonnira numéro falaɗo participant d'accord merci beaucoup haray ko falaɗo participant on ƴetta numéro o Dramé mi arta e ma Dramé équipe mo 24 équipe par exemple tournoi mo 24 équipe terrain municipal no faaɗiri noon on wi on coupaymo à 3 faɗanayi joueur ɓen ko goho heure ji ɗin journée mondial est ce que 20 minutes ɗuuɗa par ce que on sikkay tun son fuɗɗike 9 heures on wawa gayde nde ɗo mais ballon noon nde kotto kacca par ce que ɗa wawi joude o ɓiɓ ɗo sonke ko yata 15 10 minutes ara no sonkede par exemple ko mati jouité kadi walla ko ma hunde nden accordé c'est à dire c'est pour cela que détail ballon on no heewi est ce que fuɗɗagol par exemple 8 heures 0 minute konno no mi yiɗata heddiɓe wakam ɗo fof no organise par ce que min mi yeeyi ɗo journée mondial wakam ɗo ko 24 équipe ko 5 terrain ɓe waɗi 5 terrain e nder 24 équipe on goto ɓe kamɓe ko 15 minutes ɓe wanno 7 minutes ɓe wanno minute aji ɗi a faami kono ɓe waɗi 5 terrain min joano final tellement sowno wo no woodi ukkodirɓe ɗa sowno wo no woodi yewtaɓe ɗa aya e arrange ɗa iwa arrange ɗa quel que soit alpha ko police woodi ko police waɗi si metti police e gendarme ko ɓeraɗo ɓen tigui ɓeyna demlen léegi amatul est ce que on faami kamɓe ko ɗum fodde noon ko ɗum ɗon ɓeynna koɓe sendu kala pirowo e jude kamɓe noon ɓe sendanomo ɓe haaji maɓɓe ala oɗo waɗi ɗum ɗo walla waɗi ɗum ɗo ɓe senda mo heña donc est ce que ça pose pas de problème avec le terrain là à moins parce que terrain on normalement on jandira ha wana noon en tant que onon Saare Pandié mbiɗo andi ɗo mobilise moƴƴo DJ Bella stade municipal o janɗa o fanɗa ko sande pan andi tagaɗo kono tawruma o ok ƴetten on ɗon taw acca 78 116 82 38 allo allo continue ok tagaɗo kono tawruma o jogortoma a faami hande min immaki tum min wi en fait ko mamin organise ko stade municipal ɗon tum voilà haray tigui tigui on côté ji ɗin fof meɗen ƴettiri disposition ji fi wata probléme waɗu muɗum fi kadi watta men retardu ha niɓɓa par ce que ko ɗum ɗon taw min atti calculde taw heure ji ɗin taw min atti calculde e nder 24 équipe ɗum ɗon meɗen tañƴini tuma wiyete 17 heures haray gasi inchallah final on haray ko 1 heure jouete d'accord merci Allah newon tawna acca Aliou ɗo mari invité ɓe ɗo mari ko wanani walla ko noon e jeeɗe ɗo ɓe Saare Pandié ɓe wawi waynodide ɓe kadi naata payi ɗo gandi on ƴette 30 minutes ɓe kadi ƴette 30 minutes ouais c'est vrai merci beaucoup sengo ka invité d'ailleurs taw men attorata o meɗen initiri tournoi o amen o ma tournoi men o wiire noon par ce que ko jama fo jeeyi meɗen initiri tournoi o ancien président de l'association de Saare Pandié ɗum ko monsieur Mamadou Saydou Camara d'accord par ce que mo sa ɓenne goɗɗo nde mo fewdo ko yirgantama ɗon ɓawo ngon an kadi yirgu rendu meɗen andi ko ha honto o joguiti association Saare Pandié on ha hewti ka hewti ɗo hande association Saare Pandié on bien sûr no wawi wonde men ala moyen financiére kono noon meɗen moyen financiére no gasa ala kono meɗen an meɗen heɓude relation e jamaji ɗi meɗen heɓude relation e moƴoɓe heeditiɗen ɗen kadi vraiment association on ko men initirimo ko monsieur Mamadou Saydou ancien président de l'association des Saare Pandié e nder ɗum ɗon kadi il y aura des invités comme wano ko ɓenta c'est à dire ambassadrice de l'association des Saare Pandié à Dakar parce que leur présidente elle est actuellement en Guinée joni wonɗo gawn ko ambassadrice haray ɓen ɗon no tawa e invité ɓen e wano noon kadi par ce que mi wawata lintude ɗo ɓayon wi wondema haray tangon ko limitaɗo haray toujours mi signala ɗon point mo andanɗa hoorema on yewtiɗo fi si tawi woni eɓɓoje no ƴetta fi no tournoi on gasira en cas de discussion ou quoi ɗum ɗon fof ɗon no ƴetta eɓɓore mum sengo ka FIFA mbeɗe waɗi woɓɓe ko wawata gérude on situation noon mi waɗi FIFA on 3 personnes moi personnellement moi Mamadou Aliou Camara personnellement Ibrahima Sori Diallo e Abdourahmane Bangoura minen ɗon woni ka FIFA pour que si tawi woni ella on si tawi woni no jouama ha paari nde no inne
fuɗɗitama kadi ma woɓɓe gonde no joua hara min andi ko homɓe kadi doit fottude min andi est ce que oɗo no mari carton mo doit yaltude ma est ce que himo doit joude continuellement ɗum noon fof miɗen ƴetti eɓɓoje mum haray wano noon kadi ka porte d' entrée e surveillant général c'est à dire surveille o stade o koye nder toon ɗum noon fof meɗen ƴetti ɗin commission ji fof no waɗa arbitrage kadi ɗum noon kadi meɗen ɗaɓɓi 3 éléments ko wawata gerde du matin au soir. Merci. Aray won teddungal jamma on fof. Dramé dernier mot ha e bimbi julde kadi ndaare mi yalaki ƴettugo waɗugol dernier mot ko ɗo wala nder ɗo ne aray tigi tigi on meɗen nodditi guinéenɓe ɓen fof wona Sare Pangue tun woni ko noddita équipage ɗin fop kala mo ni yiɗuɗo participe haray meɗen nodditimo guinéenɓe ɓen fop hay goto accaka e muɗum aray noon so yi kañ kadi min innitiri tournoi on monsieur le président ok ƴetten lon taw ok sa woni winitiri ancien président par ce que gonga ko ɓeɗo wi kon hande si tawi goɗɗo no wirgande no ɓawo gon an kadi yiɗa duwa lotude reedu ndum voilà par ce que association ji boyi créama voilà hande ko ɓe wawi men naɓude ɗon si tawi goɗɗo yeehi ha o formi mojobere nden mojobere ɗon o golli han tawi hande ko wona hôpital woni ko wonɗon e darnude vraiment o yeehi ha on darni goɗɗi go fof waɗama haray vraiment on ɗon ko duwaɗo remerciede o ɓannite o holle enen vraiment golle makko ɗen ko albarka haray a caali ha sayde on tigui hucciti wiya voilà ko albarka makko par ce que enen Afrique ɗo ko andiraɗen en tant que mo wuuri voilà ko fus ko ñande o maayi ƴetteten ko golluno kon ko moƴƴi kon fof wiyen ebba oɗo waɗi ɗum ɗo oɗo waɗi ɗum ɗo oɗo waɗi ɗum ɗo kamɓe noon tigui tigui on nden ñande haray meɗen noddi guinéenɓe ɓen fof yoɓe aru ɓe yiya ko feƴƴata ɗon ko inchallah par ce que voilà nane a landino si tawi hawri artiste no invita toon artiste ɓen walla ko pooɗa non pooɗa on ɗum ɗon ko ha kala yahowo toon tigui tigui on ko yo waɗu paɗe fermé andi menen namin ala jeey yey makka pooɗaru ndu dogay moƴƴano iɗo andi ɗum ɗon si sofi iblis a wi aro a andi ara ɗum kadi ko a ɗon ɓayen waynodiri aray ɓe sonnaɓe alliance de la sous région no jogui hande association Sare Pangue on no windana lettre invité pour le lendemain de la Tabaski Grand Théâtre mi anda so tawi ka Dramé men naɓatamo est ce que honto men naɓatamo par ce que toute l'association wondi ɗo min jibilinoɗi hanki ha hande mais mi wawata de association Sare Pangue on feere donc aray ko teddungal le moɗon ka télévision ɗo fof anda nana haray mi faala wiyolla yomi adduma ka Dramé walla mi ƴetta numéro Aliou o sans dépendre de vous ko honto association o wata naɓude naɓande lettre mon association mon après si mi arta Aliou o wayni to ok en fait déjà an attiti kelan parce que hanki tun meɗen yewtude fi programme alliance de la sous-région naɓangol ɓe lettre de invitation on haray tigui tigui on voilà haray ɗum ɗon mi innino yoɓeɗo yaafolam par ce que mi innino mi nodday DJ Bella mi andinanmi ko honto woni komi naɓata mi teddiniramo laati mi noddima hande hanki kadi mi noddani mi tanjini kono hakkillande mbawiɗa andi fewdo activité ji ɗi no woniri ari ɗon on miɗumannike mais haray ko teddungal ona mi anda noon konto kadi min siɗon faala reta ha joni ɗo miɗo joni association hendiki ok vice président de l'alliance de la sous-région ok joni janggo mi naɓay lettre on koma inchallah way acca Aliou kon wonɗa wayntere ɗon ha bimbi julde merci beaucoup min kam mi continue on ɗum ɗo pas de problème je veux parler tout le temps y a pas de voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je me félicite à l'Alliance de la sous-région. Merci. Et batane men inna kadi ko mbale teddungal e hollitande nde holludon men ɗo nde inchallah parce que bon ɓenna hondu woturu e tonata tuntere quoi haray ko si wallidirama haray yo alliance sous région yo ɓe andu haray no
no ɓe hollirino yo waw wasi a ennayi association Sare Pandié no tawida e maɓɓe e combaji ɗi ɓe jokki ɗi hara yo wonu teddugal maɓɓe haray koye goto e muɗum haray tum mi signala ɗo numéro ji kala falaɗo participe de ka tournoi o haray numéro ji no woda ko 78 472 99 66 deuxième numéro 70 707 13 30 troisième numéro ko 70 907 04 13 haray kala falaɗo participe de tournoi on haray ko ɗi numéro ji ɗo wata noddude haray meɗe woni disponible à tous les temps. D'accord, merci beaucoup. Acha, merci beaucoup haray ko voilà Dramé Kumpaji de Wakam Aliou l'association Sare Pandié parce que ɓe wi ko mako ko ka goɗɗo weli o ka mako ɗum si hande Dramé wakkiti rap on wari ka ballon non vraiment miɗo côté ji ɗi fof DJ Bella en fait voilà kadi tigi tigi on haray ko noddutugol jama guinen on fof bimbi julde grand théâtre bon si ɓe ari ko stade municipal en talli ɗon porere nden han final on feƴƴi e jaam yehen lootoyoɗen kadi han moƴƴa immoɗen sutoroɗen grand théâtre ɓayi ɗon andi kumpaji kan ko alliance de la sous-région voilà ɗum ɗon wona ko ɗumanete noon. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci Aliou, merci Dramé aray ka régime mi sikki tun adnan lan ɗo clip haysi ko clip mboma bijou pour no mi nadira jamon ko alliance la sous-région kadi par ce que ɗon andi ko sati kono laati régime écoute si tawi a waɗi prêt viens avec moi accompagne-moi régime.
merci beaucoup ka Jama TV leluma no weli ka jatu leluma sine DJ Oudi prefidre mabbe e don anno mi nono lo ñande julde walla non bimbi julde donki sa ni ñande julde c'est que concert no wodi concert ala ko bimbi julde concert wodi dum non konto watta ko Grand Théâtre de Dakar dum ko mboni arde ko kadjatu leluma wonde e mboma wendu mboma non ko karamo ko yimo be passé ko kanko windata yima jonnano yimo be nder ko yimata ko dum fono ande dum no ci da fala hudura donc avec le meilleur promoteur guidé au Sénégal Alliance de la sous-région haray do min hande ko sonnabe Alliance ben woni hewti ka plateau président no ni hakke Fo Diallo kanko secrétaire général on est Safiatou madame Bari avec le chargé de l'organisation on est Halimatou Timbi hande non e studio ko kessun to woni do ko kessun Alliance de la sous-région Jo Diallo assalamu alaykum wa alaikum salam no marsu do ngi jantum ko nu fewndi alhamdulillah ko nu woni koyngal mon ka Jama TV do d'abord aranto ko woni koyngal amen ko Jama TV do yo voix on beydo voix en tant que président wa menani voilà me wi assalamu alaikum me mondo naam ben salmini jama wombe do ben fu en acciari hay goto ara hande meden hewti ko télé amen do Jama TV be yimbe ben ko yimbe ben jinyani ko fu d'accord meden ari haray fi émission amen on fi concert mo men woni wadde Grand Théâtre on inshallah bimbi julde donki e non addi artiste yombo meden addi artiste be handanda hoorema ko memminay be Jama on d'accord memmina fay ben memmina maw ben sa inni mboma foppuno andi ko mboni mboma bijou sa inni kajatu leluma haray don acce don Saraya me mari ko memete do a memi ko memete do ngada memi ko don tigiri men tappoy aja merci beaucoup aba merde haliti mi ara chargé leur kanko secrétaire général ka Sergio Diallo donc hande face à face yombata par 30 minutes il y a pas de musique beaucoup de paroles voilà haray tigi on Safiatou madame Bari assalamu alaykum d'abord wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no marsu do ngi jantum inuke Tanama télé. Tanati. Tanste. Inwali. Tanam fin. Tanayo. Merci beaucoup. Ande koni ande moi c'est polyvalent. Mino mi ko mi Guinéen. Voilà. Je parle tout. Aji ko don haadi wadi. OK. Voilà, Safiatou madame Bari. Awa yewde Jama ko hondo woni koyngal ma hande en tant que première dame Alliance de la sous-région. Awa wodi hande koyngal ma ko hondum addi on ka télévision do parce que Jama on andi ma andintinombe. OK. Assalamu alaikum. Mbari ilagina ke so se fule maninke kisi berse toma wo ma gine wo kungi ande gadi donc ntam madame Bari Safiatou Camara ntanan fa bi nga fasantongo ma rababi parce que programme na mu sallo ko yeba halo non nabi nakati muna na ba fi Grand Théâtre mu fa fi artiste na na re kolon talan neyi ka jet leluma la diva e boma Bari donc Mouno biring invité wotan lagine kan dindina bi Alliance de la sous-région wa ko le promoteur ne na resembebo na re femme artiste rabi na resembebo promoteur e birimbe Dakar donc mu baro biring invité no loxoy wa fa fe matu mbare nam mol maninkal nyal be kila salon du sagbe parce que concert yambolo anyemen ke la Grand Théâtre alkalon Grand Théâtre grande personnalité li walayi donc ambara communauté guinéenne be invité musote deninte moba korote albela place yi nala sonnama aldiko bere menato inshallah rabbi donc communauté guinéenne be mina salmina on kadi toujours comme madame Bari Safiatou Camara ko andintun golon ko sati ko no lati inshallah bimbi julde donki ka Grand Théâtre men invité jeunesse beben nason na beben kalama andudo ko ressortissant guinéen jodudo Dakar do menen invité on bimbi julde Grand Théâtre yawon yam boma Bari ko wattande nyande e kajet Bari d'accord merci beaucoup Safiatou madame Bari ko dum do woni intégration guinéen wala africain parce que donc andi Alliance de la sous-région wowlo ben dudi ko wadete ko no men me waday Alliance no mari tout no mari wowlobe kala ko fala don ci ko français kadi men wonno bay donc andi yette so be nanta français malgré ko yette so be wori fi on concert ko be nanta français modja merci aussi le président ensemble pour le Sénégal directeur ASP monsieur Mama Salou parce que mam yewta fi ben non arten kapare jo men kummalu jo kablay dawde Diallo kankay do andi kanko le président
conseil social et environnemental kanko kadi ko ɗum ɗon o géri fewn ɗo ka état Ablaye Tawde Diallo vraiment président Mama Salou so mi arta joni e mom voilà iwe aren kadi ka madame Thiam kadi kanko maarejo men molana ɗon iɗon andi kanko woni traité finance on ka MVS on kadi arta e ɗum ɗon par ce que ɗon andi ko intégration wiɗon arten kadi e yimɓe boyi mais mi ara e Hadja Halimatou Timbi pour la première fois mi waɗa face à face e télévision Hadja Halimatou assalamu aleykum. Waaleykum salam rahmatullahi. Iɗon e jam. Miɗen e jam. Halimatou Timbi. Naam. Ko wiyete Halimatou Timbi tigi. Hino moni. Ko mi wiyete Halimatou Timbi. Commerçante jo. Import export. Import export. Haray ko hewtini langa hande. Ko fi ko sati kon no laati. Inshallah dan no jam. Bimbi julde donking. E Grand Théâtre ɓe inviti nene gotoɓe men ɓen fof na gorko na debbo iɗo inviti fof na gorko na debbo mi ƴetta goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo on jarama no e jang janggu nalaɗo iɗo noddami ke on no mi wima to Boubacar balde minen ndega ɗo d'accord Boubacar kala ɗum falo ko sombuma fami falo no somboma hay boma mi hokkima ame la nayi ka crédit ñaara mi sapa mais no bimbi julde sa yeyi mi ƴetta boma mi hokkama ani si Allah jaɓi lendare ɗon wa en direct quoi tu vois ko en direct wonɗa non na différent ko balde merci an Ali ko addi on ko fi wadde Grand Théâtre bimbi julde kon ko wano min haali Timbi c'est ma première fois argol ka radio ɗo hande argol ka c'est la même chose taw piiru de ɗo jama neeɗi en goy acci noon haray ko c'est ma première fois argol ka télé ɗo e ko woni ko waɗi lanɗo hito ko ambela jooli haray mi hewrike mami landike siɗa e jaam min tana walaga merci beaucoup haray e président Jammalal Bari e kañum may Jiwo Diallo e Safiatou madame Bari haray ko onon woni ko hewtinimmi ɗo hande e fi ko saati ko ɓay hino laati na hino saati ko ɓay hino laati bimbi julde donking e Grand Théâtre haray ko hombo woni ko nodditi en nden ñande toon ko kanko mboma weendu e Kajjatu Leeluma woni ko nodditi en toon haray noon yette Baajo yette Diallojo yette Sojo yette Barijo Camara Keta So moɗi leƴƴi ɗin fof hay goto accaka kala tultuɗo mo yahaali ɗon nden ñande si weeti bimbiti julde wallahi o ngata e hondu ena sinda simi yana hara lawanike mo hara miɗen inviti fof na o ma o hara miɗen noddi toon fof mawɓen fayɓen sewɓen fof bise ende ñande koynga yetta Diallojo majja e ɗon nden ñande na sima sa no wodi pose la question ɗo o wi pourquoi siko Grand Théâtre organise wo hara grand dame ɓe fof ino wakkili no welti no ara ka télé waɗa publicité par ce que fi ko Grand Théâtre walla ko fi ko ɗum pourquoi haray ɗo wetti par ce que o pose o question ɗo ko ɓay wonɓe yaade organise Grand Théâtre ɓen c'est que ko marɓe valeur quoi andi si goɗɗo no mari valeur o yahay liye mo andanɗa hoore ma no wondi e valeur no wondi e mana si tawi tun hiɗa wondi e valeur ma o ka yahata ɗon ko majama on lando ko wonɗu won ma e naɓde ɗon puisque haray no mari valeur ha ko saabu ɗum ɗon ɓe landiɓe ɗum ɗon ɓe haray koɓe landi komi humpita ɓe haray ko noon woniri se fi grand dame ɓe yahoɓe ɗon ɓen fi maɓɓe fanɗata kadi inchallahu d'accord grand dame ɓen e Thio Diallo en tant que président ka sonnaɓe ɓen ɓaɗuɗa micro mo expliquena jama ko hon ɗum woni ka organisation normal par ce que onon woni vraiment à chaque fois mais si alliance organise le Grand Théâtre haray ɗon motive moƴƴa et puis ɗon andi Grand Théâtre no wayi noon ko kala artiste ɓen hoore mum sa wi ɓe tuko Grand Théâtre ɓe jowata haray ɓe welti actagol ma argol andi par ce que image ma tun Grand Théâtre hayso ko arde joni ɗum de haray vraiment no woodi ko waɗi e salminen Binet au passage Binet mo darden ka fewn ɗo noon kanko avion ngal ƴettimo jippino Europe teddugal e mum o yeehi concert ji makko ɗi fewn ɗo so Allah jaaɓi ko bon voyage voilà nini ni
imo darde émission et puis nane o douani ken ɗo moƴƴawni bon sens et bon réussite kanko woni artiste guinéenjo pour la première fois jougol grand théâtre kanko Alpha Diadara mais kanko waɗi ouverture parce que kanko ji première partie aéroport o kadi uddita wano hande jas min adduma no janggo kanko woni premier artiste guinéenjo kadi jeppagol aéroport donc ɗum ɗo fof on biographie makko ɗon meɗen joguiti donc tigui tigui on Thio Diallo ko hon ɗum programme ɗon bimbi julde donki bela bela mi innima wawɗo eno eto wona gotum d'accord nandata yiɗata yadata ok faami a wawa e famude wonɓe nder ton ɓen fof ko jannguɓe fimu d'accord andi no yaara andi no yaara e jama o wona noon menen tun ɗo goy woɓɓe no ɓaawo kadi mino andi busno ɓaawo ton ton korkay no ton busno ton voilà buyno ton faami voilà yimɓe buyno ton jiwɓe sewɓen foppuno ton sukaɓe fof no heewi ton tew fof no eni ko alias sous région ko andinta noon jama on kom ko on ɗum men jokki ko si ɓe yeehi concert on d'accord ɓe yii ko waɗata ton kon d'accord si ɓe yii ko min waɗata ton kon ko on tuma ɓe andata si meɗen gollude si min ala gollude vraiment déjà publicité ji ɗin hiɓe yiwde lancement on hiɓe yiwde no andi déjà ko lancanta publicité radio walla e télé walla et cetera par ce que ɗo gandi fewndo président mala kadi groupe go no nokku go kamɓe kadi voilà hiɓe yewta to o lancante ko jamma ton andu ina fi ɓe anda par ce que ɓe andi alliance de la sous région e grand théâtre woni hunde donc bella mi jaɓanama haray ko fi teddingol jama on merci joni taɓe teddungal maɓɓe ngal ɓay ñiiri kandi ɓooya on ɓeede si tawi wiyaka ya uddito a wata udditude ñaama ko jeeɗa wo ko jeeɗa haray ko ma uttaneɗa si ñaama suudu kadi ko ko on mbi wo ko tuma uttana haw si naata ko saabu ɗum haray lansirɗe sina ɗum haray anduɓe ɓen no andi merci merci haali timmi anduɓe no andi joni en artay e Safia Toumadan Camara mi anda siɗo jogui liste séréji mon ɗi par ce que inde séréji mon ɗi o janggati so gari noon hacci émission ɗum haray ko ɗon ari yeyde bisimilla maɗɗo Safia Tou ko on ɗum marɗa ko yewta ɗon sila fala soso sila fala maninka ina iwa araba iwa ki ok toujours ful no ma falde fula ko fan parce que ya ko lo ina hay dunya ma me ni rafara fan surtout fule ndam mon fule ma gani mbari nyeyo na be wala mon fule ma gani parce que vraiment tan depuis ala na haye na so fule rumma musse seigneur to ngara kirenya tungi na ma se mambe donc fule tan na ko la Guinée fule wo do Dakar bi wo ga ko wo na mbonye na mo wura famma parce que mi na ma gano na ko fule na ra a fammi na ma gano na ko so se na ra donc wo ngakin kin wo mborima wo ngakin no mborima donc nana falma bela ma fala de febiri wo bara bu concert organiser ha mais bien c'est fin masama to inana hala na nabi na ati parce que bien c'est surprise nana me remuna an ko lo mutanyira déjà les femmes de alliance de la sous-région surprise na muy surprise na ha ko lo bira to mana lo ne hala na nabi na ati ok 70 jours 116 82 38 assalamu alaikum allo ya na marsu da jang na ma min Petit Bari DT ay DT no weli yaade Petit Bari no way men medina do ti jogala bismillah Petit Bari anani ko fewndin kon ga ci dalima famudu théâtre ko dum ba bay volantande ma wallahi ko ani metisi ino jemmo ça va alhamdulillah Lady ma Petit Bari tede ni na ana mi pare ala tata kado na ana tonton mi kala tata kado no tonton hombo tonton mi ko mboma weedo ni ade tonton mi ko après onon dango ada yidi mi para ya ande ko dongo jibina na do jibina kanko ande mayidi ko ma ka yidi on tigi onon dongo tuma sago mo ko tonton mi dum tonton mi non ari wa après do ko mboma e kajjat nelu no de grand théâtre bimbi julde donki nan mi ngi ko la salvia me yewti d'accord merci beaucoup Petit Bari DT merci ok la bala do ko la noni tara goto d'accord y'a pas de problème balde mi wadde émission d'accord merci beaucoup voilà comment dire Safi donc ndañande men invité fo dal men invité min ma fo si min ni fo bela ndañande ça pose la question ma répondre ma question wiida mais mairie organise des concerts mais comme engal
mais la organiser fa odo pourquoi wolda dum do parce que pourquoi fendo sadari no sarande numa norini ngafal soso gilor me na to wonna be kiana kay anum boma gilor ma wo boma to boma na kiana kay kajet lelo mo wato na kana et puis o organisation IBS o der hara barakena no to kiana o motiver wora fulungi donc inchallah na ko le échec mu koma grand théâtre salut kuyeba ah oui oh akaza berne weltige acha jo jallo embi sereji din fop mi do fala ya limana goto ko hombe embi don parce que menen si grand théâtre na dama me yali grand bobo jini sifadi di safiyat watti do di haray numa nakko afami mi fala ya andina sereji din awa bela sereji din mi fuddorana ma majina hulari Nafisatu Diallo mi watta don sere fotti foli mi watta don sere Aysari 3 watta don sere Malado Diallo ko foli rewbe fotti foli Medina mi watta don sere Sans Rival mi watta don sere Nene Goto mi watta don sere Allah Walli mi watta don sere bedo Timbi Madina watta don sere bedo Nene Muntaga depuis Medina e sere Binta Timbi o e sere Hajja Binta Timbi sere Allah Walli ko woni sere Hajja Binta Timbi o d'accord Binta Timbi no yali Timbi ko adama mi yammo dum mi anda jama voilà donc e sere honno fotti foli Grand Dakar parce que ya foli rewbe ya fotti foli donc Grand Dakar akeno dugola nder don ka yetta sobe e sere Nene Goto bo sere Sans Rival famde robos donc waray don fappuno ta sere yama jaaje de picciaroy haray fappuno noddita sereji ni foppa e goto accaka mo nanal no inde mun do kanko atta parce que fo ko no fo forata donc ande onon sereji din kono refande ki wiime yo men nabo yo men itto gesade yo men itto do e do men nabo on Grand Théâtre à chaque fois me wada concert Grand Théâtre ko ono yaata kat futata yette goddo ka linci merta mon assalamu alaikum Allô oui Allô oui merci monsieur Koro Heblaki wuri donc haray tigiti gonko mi fala jama on engal men torto men jejaw bimbi julde donc Grand Théâtre men jonnama salon 18h à 4h du matin 18h à 4h du matin men tori ko men jejon ko deux artistes won dañu jouinde artiste be ma joa 1 heure wala 2 heures 3 heures de temps arrêt law parce que guiné ko do mat un problème nia so sen hirtike à part de 20h 21h immo den wat en sabador ji mun din wat en krambu ji men din arène ka sal Grand Théâtre kala non kadi yandi fi Allah yalto kadi jemma wo yo jogo kaydi mundi yo jogi to kaydi mundi moƴƴa yalta ya Grand Théâtre non tan hulu sécurité garantie 100%. Il y avait 100 policiers ko adda ton et plus 100 chapelle pompier et 50 croix rouge yo Allah dandu kala hay hendu wifuma don wiida goddo wadi ma acca jette goddo kali allo oui assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah ko balde boje woni nan non Conakry manaje mboma balde mari fala manaje mboma depuis Conakry nam balde konno way jang ara jang men woman wonter be jabe ngara ni golle be no laba d'accord ara mi salmini kala wonɗo ndarde émission on équipe wonde ko plateau ɗon ma o d'accord aray ko minnata tun Dakar yoɓe prépare o mbomani ɗi yawde kono e ngal kadi ko façon goo min yarata si Allah jaɓi inchallah tawti ɗon kadi kaddeto leydi ma après tourné makko européen aray si haala ɗuuɗi ara mi sikkata ɗum ara e golle nde ara soode on ɗuuɗa ay wollana ko mi wata wolde sona ko minnata ara e fof prépare inchallah no woodi noon prochaine émission question mo mi nawaloyta onon posemo kala tribude mo min mi ɓeyda e 5 pique mi hokka on tigi d'accord inchallah d'accord mboma merci
Mboma de Balde. Mboma. Ok, merci beaucoup. Balde Fala Manangi Mboma on ko kanko wala ni to voilà Oui, DJ. Allô? Oui, DJ Bala. Naam. Ça va? Ça va bien, no marche de. Alhamdulillah, madame, madame. Ni mo jangu Sas Alpha. Marima. Orelde. Ay fen do ko bisou ka. Ka, ayi don. Yo do ndara ko na ndi. Yo gorko goto. No, ko ko bakka malo. Do ko no jeto ka. Wuri bakka malo. No wuri tawaka. Do ko minye. Aje baaje. Kono fendi. La jam. Kon woni préparation kadi bimbi julde 10 mois d'abord avant yen feddi goddum go parce que fendo sila ko mi hala ma ko sana ko sati ko lati gatore hobbe be de fawtinde dato hobbe be fawtinde kadi wa ma ko tijoti bi kadi manda mena ngemu awa mena ngemu ta hulu sina ka yuri kala habbe andi mi to hanki yar mi to hanki e wala ni la aw ga si numero na o ki numero ma la problème yi day zela ni numero ma nani mi hay kali ok ara wata fi ndolo ko ne so dadi ma nani mena ngemu challa ge merci beaucoup yiro vidéo be fo ara émission inshallah ara yalla wada jam yalla kala wadi yaho kadi ara nabru kaydi merci beaucoup wala jamte ko zile way do ko nedi surtout am te ma ona kam won ko certificat surtout même yadde wade hayona gon ko ngoma wi ko mi nyande ko do hayona sala de ko do hayona e mema da fo ay wala ko buzé ma ko bul mimi do dum do soare an ni lande merci marmani merci oda yo mema da merci aka merci beaucoup ara jo diallo e ngata ka parent de membe e kamare membe parce que donc andi se ngini président ensemble pour le Sénégal El Hadj Mamadou Salif Sow e kanko ni parent jon se ngini Abdoulaye Daouda Diallo kanko ni parent jon Abdoulaye Daouda Diallo président conseiller économique et social et environnemental ko kanko woni parent jon no parent groto maren jon ko kanko woni Samake madame Cham kanko kadi kanko woni chargé finance ka OMVS donc jaariu kadi kanko kadi ko maren donc an jaariu tigi jon kanko ni maren groto on parce que andi sa jetti sénégalais jo a jetti pullo ben do be fotti ko Sambali Badaro e Sambali Batake woni fottude bonku yanatake donc jaariu depuis face joni haray kankadi sere mabbe on degonete étoile de timbi kanko woni mare ngon e a jari akasa et puis ko weldi an non ko ancien weldi an ko men weldi meden weldi moƴƴa jari haray kanko e sere makko fo e salmini be moƴƴa salmine kadi wonbe ka parti be fo jangata RTS andi hande ko ene nyalde makko voilà salmine kadi Souleymane Aïcha voilà Aïcha kadi voilà kankadi fondo mo motivi moƴƴa salmine kadi wano Como awatari en janchiwto en donc arten Aïssatou Koundara Korkaen donc tout le monde wonbe aderi be fo e adama depuis Kandaka voilà ami e marama voilà aderi be alliance de la sous-région me fo en salmine de wetere gen salmine non kadi sere Diallo fo wonu Mariama Boyri Binta Diawne nene Fune tout le monde en acciali hay e goto parce que ko ene mabbe wondi bimbe kekide acha mi arta sa nani e wonde fi pare walla mare sa na warde wonde théâtre de wonde goddum ko passé Salou Sow darike darande sellude ko yetta sojo mi ko mi yetta bari mi daka be mantude kono si goddo no gayna haaju salmi en asen bari bantinya kambe daray ne mama national salmi l'association Marifala on kadi ay dan ko Mounas kambe be dar émission on suba on wadra la ker do et puis vraiment modde bonne chose ka dum haray institut ko dum émission men on way woddade haray mi fala yo tout de table mo kala wa okude dédicace jonna rendez-vous bimbe julde donking au grand théâtre de Dakar mboma e ngal no minani ko 5000 waddon biye wadali 10000 pourquoi waddon 5000 biye bela hikka on taw en ɗoytu ba men taw yo men ɗoytu parce que ɗani droit ji jaabike ko no watte ka bela andi ko ɗum mi wima minne alliance de la sous-région chaque année
ko système bu bees yimɓe ɓen yiidoto e maɓɓe hande enen communauté guinéen no wonnorɗen ɗo ni fen ɗo isara nden no wayi aɗa yan chaque fois ɓe hadde piiji sa yi en waɗi entrée kayen waɗali ko seeri en waɗi 5000 ko fi o jama on fo heɓa place mum toon heɓa wona en l'aise ka grand théâtre ko ɗum waɗi en waɗi 5000 donc communauté guinéen ono wonɓe ɗo ɓen ko saabu mon ɓe waɗi biye on 5000 on fop ndeñande loto ɗon ha laaɓo grandamɓe ɓen wattu ɗon basin ji mon ndi sukaɓe ɓe bonno ɗon ha waɗa cek yaho mo kala e mon place mum no toon minen invité on fop yaruɗon kadi e needi mo kala e mum kadi jogotoro pièce ji mon ɗi anda ɗon comme nanen oya ko wi kon ɗo naka ka min ko daɓɓere arde donc enen fof en duwa wongol hunde wotere donc minen invité on fop e mon ndeñande ko ɗum waɗi min ndeñande bela ko a suivre kadi waɗata inchallah merci beaucoup Hadja haali timbi nam haray ko noon woniri bela jooli haray mi watta ka Safi Malal wi ɗon haray ndeñande mo kala nayo accu kaydiji mum ɗin tago to yaado e yewtere haala hay hunde sina haala ko naɓi ɗum kon fi golle ɗe wonɗen e yaade fi mum ɗen jokken ɗum ɗon ɓay nde ñande yombata si Allah jaɓi hari ɓoyama waɗede concert Dakar ɗo kono nde ñande kadi yombata nde ñande kala mo yahaali ha hitande garta haray mo ngatude hondu kon ɗum haadi o yaha si Allah jaɓi haray ko Allah tawno en haray ɗen wuuri ɗen selli iɗen sellira ko ɗum torotoɗen Allah fuɗɗoren bisimillahi laniren alhamdulillahi rabbil alamina ɓay yombata si Allah jaɓi nde ñande koye ga yette dialloɓe ɓen fof ko toon woni e luttude ɓe artida e gotal maɗi fof majji ma ɓe ruuga mais a fuɗɗike ka nde ñande kam bo ma wi ko onno de oɗo onno jidira bandi yiɗa wirtere jolare yiɗa yutura eyno nene ɓe seedata o yiɗa walido andi de ñande yombata ka si jiono yiɗi kelagol o yiɗa walido andi ɗum ɗo yombata nde ñande ajatu lelu ma ɗo innuɗoɗa memaɗa a memali ko memeteɗo ko memeteɗo haray a waɗi concert a waɗali ko yori ko timmi sa waɗi ko duwa waɗede ko haray lanni ɓe ngal aray ko festen on si Allah jaɓi inchallahu yombata nani aray ko ɗum wonto machallah lala cati gonga kurma machallah lala cati doom jambour kurma ko aroya deuxième émission kurma aroya en salminayi nene goto angom mo jama fo andi dimmi ɗum ko ombo karamo ko Mamadou Winda Diabo lettre mabɓe invité o so yawnalimo miɗo wiide ay so gaddali ɗon min kadi ko mon secrétaire fewnu meten tum an ko a secrétaire menen ko men ɓiɓɓe secrétaire ɗo menen ko men ɓiɓɓe Mamadou Winda Diabo kamɓe kaɓe jooɗi wakam ni fewno kamɓe madame Bari e woɗɗano madame Bari fewno donc haray en salmini moƴƴa tigi tigi on donc haray tigi tigi on en salmini karama ko Mamadou Winda Diabo kala falaɗo arde karama ko Mamadou Winda Diabo yo ƴettu numéro téléphone 77 wala 828 16 86 77 828 16 86 haray o yewte karama ko Mamadou koɓe ko faala ko mo heɓay si Allah ɗon jaɓi ɓay duwa nene baba no woodi golle maɓɓe ɗen no feewi salminen Oumar depuis kankadi depuis Thiaroye kankadi o salmina moƴƴa moƴƴa salminen kala mon dawro mbaɗga no souteni conseil no souteni alliance de la sous-région Souleymane chargé l' organisation fewno ɗo andi fewno ɗo Bari no laguine o artali taw mi anda kono joguimo toon je ne sais pas maintenant si o conseil ɗo feƴƴi o artali mbiɗa wadde o mise à pied arayi yo wontir ton anda so jom mbar toon ɗiɗa voilà DG kadi ari ɗo jonna DG de woynete aɗa en salminimo kanko Mamadou Massi donc Massi salminen wuuri PDG on kankadi Jo Diallo ko numarɗa ko wayintora biyen assalamu aleykum aray men wayni ke jama on aray fop no invita kono wowlira ɗo ni mo be kala yo yaadu e carte mum on consulaire mum on jogiiɗo carte d'identité yo yaadu e carte d'identité mum on siko carte d'identité Sénégal jogiɗa yaadu e ɗum ɗon siko consulaire jogiɗa yaadu e ɗum ɗon siko carte d'identité lagine kadi jogiɗa hatta yaada e mum ɗum ɗon ta yejjite ɓaawo par ce que ko ɗum ɗo woni en soñjude fewndo ɗo ɗum ɗon se yejjitare ɗum ɗon ko yawɗe waareɗe mari ɓutti wallahi d' accord merci beaucoup aray on jarama on salminama en salminama en
si mi hari ɗo ɓele mo wawata ade hari séri an no waali ka suudu almi salminaɗo ɓe mina salmina Jammalal Bari ɓerne an nden wonki hankin mina salmina mo ɗon ha ko woni ɗon mina salmina Aissa Moan Aissa Bébé Memuna Famata Wuri Hawa Ba kono terre à terre Ousmani Bobo Rwandum kenan terre à terre de Bintu Mamadou Wuri Ba reka galle tokoran Safiatou mina salmina ɓe fop e maɓɓe salmina grand sirla mécanicien kadi vraiment mo weltana donc mina salmina fof ndeñande ton yeggutu Bimbi Julde inchallah donc bela mina salmina ma hankadi bela e kanko wuuri momin tawdi ɗo vraiment golleji mon di yallah od barki mum okkon doole et force avanceur o ɓuuri ɗo kadi merci beaucoup aray e waynodiri ha ɗo merci beaucoup en salmini kala wonɓe ka pepsi kadi ka parti ensemble pour le Sénégal monsieur le maire Souleymane salmine Niancho salmine Moussa Sy Mbalo e salminen kadi wano kanko Habibou foppe salminama wonɓe ka parti men fof Ousmane kadi salminama Idi Sy kadi salminama Diang Aissatou RTS kanko ɗo salminama aray ko teddugal e maɓɓe hunde nde ko kamɓe jeeyi ɓe andi o kamɓe jeeyi sa yi concert o laatike ko wallahi ko Allah e Salif Sow le président ensemble pour le Sénégal DJ Jonnan Kilip kajallede ma walla bijou bina jama on ciao baay ɗo gandi ko sati ko laati mi yara ndiyam mi yada sonnaɓe rewɓe toto gorko goto ko honno ɓe waalori aja e mboma e dari taw e dari ko personnel ni ka ko taxi ko woni wona ya hewtoy kama e ƴawi mayi anday natunga yara yayona honno yarete e min miɗo marisi fristis sanis vitanis ko ɗi mi yarata ha yona nene ake mi yalta baba ake mi yalta ko honto yata wo hande ko mbomarata simi yawo ama ha yona ino dombo ma ko woni tumande mo yari yayoni bettey pas men sula yayona bettey pas men yara yayona wadu ayona sa wadai wadu ayona sa wadai wadu ayona ajonna sa ebi occasion wadu ayona ajonna mi wadai ayona ajonna wadu ayona ajonna sa ebi mudi na de fiju ayona ai sitai amai ko kanyo nyamata sa woni lando lady kolla kame ai sitai ya folli ke ko do lutata sa anyi yimbe ma be bugo yesoma ai sitai no satti kungare wana mi wada ya yona e yida yombebe be nganya bombebe mi wada ya yona dino dombo ma woni tumande mo yari ya yoni en kay pas en sula ya yona emi wada ya yona ay gorko no dara de ndari gorko no dara de ay sikullo di do biri kuma modi kuma moda kunku welti ke yi modu kunku no haray ko kundo woni weltaki bomba woni pullo mi free yo aro fimbita ko biya anda itaye bitay sayara yaru ayona sahebi occasion wadu ayona ko biya anda itaye bitay mi wada ayona da fala yo yaru ayona abanda da lansitis e sanis e vitanis dinko gine bisau di heboto ka wiete pefil ndari de bono dara gorko